Ngithathele lithuba kamaswati amahle nginibingelele ngiphenza nginemukela kuye Voice of the People News kanti ke lo libingelela lamhla ke kusihlwa kuye Stifuza wecounty sikhona khona ke kumathapha enyuvesi yaseKwaLuseni kulandzela ukuthi ke bafunzi basishiye emhlabeni ngenza bayekuthi khunga noma ke ukuthi bulala laba khona ke emanyuvesi ngenza bayoke ema-allowances bona ke bafunzi babe sebahlangana ke khona lamhla njengoba sibona ukuthi umcimbi ke uthanza ke kuqala khona ke eKwaLuseni ke kumathapha lapho ke batheleka khona ngetinkani lapho bathithela abafunzi abethe batawudibana lapho batawelulekana njenge bafunzi banikane khona ke tifundo ukuthi yini lengente ukuthi kuphele kuthi bulala ke kubafunzi yini futhi lengente ukuthi lesimo lesikhona lesi senze futhi ke sibe ngcono kanti ke lokukhona kamaswati amahle khona ke ngekhathi ukuthi labafunzi nje bahlangene ke babonke kulandzela ukuthi umfunzi wayona lenyuvesi atibulale asishiye emhlabeni ngenza bayasa ke stress sayo ke tertiary kwalandzela yena ke umfunzi wenyuvesi umfunzi ke wayo ke inyuvesi ye Christian embabane lapho naye ke atibulalile ke ngayo ke indzaba yayo ke depression kanti labafunzi bahlangene babonke kamaswati amahle ke lamhla khona ke eKwaLuseni njengoba sibona ukuthi Solomon ke bayathela ke kantabo ngilapho ke batawulila khona lapho ke batawuzibana ke babonke batawushiyela ke ligwayi ukuthi yini le bangayenda ngoba ke lesi simo Solomon ke siyanza kubo ke bafunzi sanza nje lesi simo baningi bafunzi labalahlekako khona ke emanyuvesi ngenzaba ke yaso ke stress nenzaba ke yekucaka ukuthi siphuma ke imimango lehlukene etindzaweni ngetihlukene lapho ke singenayo ke isupport lomunye kaphume ke ekhaya kube beteke lo tawumesekela sitsikela mhla ke imfundo yemaswati bafunzi benyuvesi sibabeka embili esigabeni sekuthi sendeke lokungcono ukuthi ke impilo yabo kungentiwani ukuthi ke ihambe ke ibe ngcono kanti la umcimbi sovele ke uyaqala ke khona ngekhathi maswati amahle siletha nje lokufishana ukuthi ngabe ke yini ke le yendekako khona ke ngekhathi enyuvesi siyabonga ukuthi sesifike kule namzana kule branch induction yaseKwaLuseni ngiyafela nje maboli sisukume sivule opening prayer yenyunyana sonke maboli utasida comrade kabi Luguya the president Sisingeleli Afrika Yes,
Awuthaba. Siphinde futhi sivusele baholi yonke endlini. Igama lami ngisamlekiso ngwalukhele. I'm the current branch secretary wala waluseni campus. Baholi i-program yethu bekinto yokubhala ihambe kaso. Bekutaba ne-opening prayer, kube nema-welcome remarks from the chairperson whereby Singapore Titine la ekwaluseni our chairperson wakhethwa inyonyane ukuthi abe president. So it was from the vice chairperson iphathi lembi chairperson ufuna umbikela ukuthi i-inavailability yakhe noma reasons lawabalila la ngathi kunemsebenzi awentanga akusiyo isikolo abawona ngathi upersonal. Kube nema-introductions of the topic from the moderator and the introduction of the presenter, and then bese kuba ne-presentation yale presenter yethu or i-facilitator, and then kulandzele ema-discussions led by the moderator, and then there is the summary by the presenter. Now kube nama-update on branch activities, but ama-updates sekasusiwe kule landzana nokuthi vice chairperson abekho ngwele futhi awadeliver. Bese kuba ne-closing prayer. Before the closing prayer baholi kufanele kube nengoma lehlatshelwako le-adoptory neck ne-NCL i-solidarity. So ngicabanga ukuthi ngishelishile egroupini, ngicabanga ukuthi kufanele kube ngiyo lehlatshelwako before inkosi sikelela baholi. Ikanjalo i-program yethu namuhla since ama-welcome remarks sibafasho vice chairperson, ngicabanga baholi ukuthi ngiyawuqala ngikubonga impumelelo yawo onke ema-branch lakhona. I can see LUCT, I can see Mbabane campus, I can see also the members of the NEC. Laba lababili ufano nanza isekela nobhala na president ngeke ngiba-recognize because ba part of me la branchini laba members of branch. I will recognize the treasurer general of the branch, and recognize the political educator of the union also. Ngibona na chairperson wasenanzana wase-LUCT usemkhathini kwethu, angathi ngabe khona imkhohliwe baholi. Una chairperson of team bese ngishiye ne-additional member yene yokumgender secretary wenanzana imember yene baholi nesibaholi. Ngiyasibona ne-speaker sethu sikhona, the comrade Lamuntu Kumete, the former president of this union. Wakwaba ngumfundi wase-UNESCO also baholi. Thank you so much for availing yourself ukuceleni kwethu. Ngicabanga ukuthi ngingagcina lapho baholi kule part leyo. Today baholi sihlangene lana ngokuthi i-branch imemile bonke abafundi bala kwaluseni yamema nebafundi benyonyane bonke nebafundi